Namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course da ke like Gagash loyi nga ta hi khe ngulinga vele na activist Masingita Mkhawana Gagash wa famba man. So kudla ka yini manjeni Master T hayi nimteka vele nemitshopa ya le shawela le mhakankulu hi la yi nga ta yi kha yi humelela kona and stuff like that, so a hi sunguleni hi ya ka location first before hi ya ka live ya Gagash swi ta endla swilo swi kota ku kha swi olovanyana na mhaka leya ya ya le shawela le ya le shawela yi yime njhani nkarhi wun'we pfa yini Bison u yime njhani na le like how's the position na ku fike hi yima so okay tanihileswi mi swi tsundzukaka vele ku Gagash a ize ku xava resort le ka mahleketa holobye resort a ku ri ya yena, so mhaka leyi ya connecta na timhaka leta resort leyi tiraka yona la and stuff like that okay ya Gagash se i ri timhaka hi tingani wa khomiwa swi rini timhaka ta kona wa flex very flexible loko na ha ri kwala va take ku se loko ni senderiwe swilo swin'wana swa va letter of demand nga ku loyera yo va na hi ya ri wexe swa va letter of demand swa ku huma kwala va xawela letter of demand ya ku na case number hi na nchumu lo demandiwa ku ni feni ndlayini nonsense tiloyera ri na wena ntsena na tiloyera to tala ngopfu tiloyera leti nga kona South Africa hinkwato ta mehe hambi va nyuka hi tshovi loyera ra mina ni ri na ti kota, so bring the best lawyers, I will bring mine. So ngati intela swa wena swa ku chansa kazam ngove so loko u ri ready itata hi swa serious and para ba yini ka ba Power FM para ngaba ka ba gava Giyani View are playing hard to get bring something concrete and that's what we are trying by all means kula ku ta tikuma unisuse endleleni ngene suse animfana me calendar like a game. I'm an activist, I know I can speak better English. No, I need better English, I need something concrete. If you are ready to fight, bring a fight. If you are not ready to fight and you want to fix things, bring it and we'll fix things. Mara you're so special. By the time you're writing nonsense about me, then nobody too much. Yeah, so ha ri kwala vele ku na an activist tanihileswi mi swi vonaka kwalano Masingita Mkhawana leyi ku ya hi ntirho wa yona laha yi kombisiwa ku as a political analyst vona mhaka leyi ende ku hi yin'wana post leyi ya SABC to be specific va kombise ku he is an independent political analyst as you can see vanhu va tipolitiki and stuff like that vona mhaka leyiwa and xilungu xi tikomba xi hlupha because even Siramala Maraji se ku posta la aku you will think you know English until u nghena ka wall ya Masingita Mkhawana is a reference. Unfortunately mani koti ku vona nchumu ka that wall, maybe sure the post va private mani koti ku vona nchumu and stuff like that, sure the private and stuff like that tanihileswi na hi Gagash nga reference hayi ku tsariweni an article le ka Giyani View la nga kombisa ku activist Masingita Mkhawana takes on Gaza influencer Gagash hi talwa court wena mhaka leyiwa so va ku a heated dispute has escalated into a potential court battle after a letter of demand was served on Gaza influencer Gagash. So very ku na letter of demand yo karhi yi nga fika yi nyiketiwa Gagash loyi a nga ndla ti-claims to va kha taxa vito ra Masingita Mkhawana vera kha taxa vito ra Mkhawana ku hilaniwa papila ri deliveriwe yesterday namuntlha timangasi ku hela swo 19 we thought 19 or 20 the 20 ku hilaniwa swi ri vera ri delivered the 20 la ku demand Gagash I retracted the claims and tender an apology both personally and on the platform where the claims were made this of course nga komisa swona kwalani and stuff like that, and then va komisa Gagash i arile ku va kombela ku rivalela tanihileswi mi swi twa ku neka video leyi ya ku kona kwalano okay yeah
not in the list. Was I surprised or alarmed that he behaved in that manner? So mkhawana yikomisa ku a yizangi hlamalo loyi vona Gagash, of course, anga tikomisa ala ku va a kombela ku rivaleriwa. Persons who exhibit narcissistic behavior want to doing behave maybe found to doing stuff like that. I found one thing. Yeah, ni verify on Google. Yeah, I found to doing stuff like that. I have no shulungu mara shuna pa shuvon. So in overall, list of course ngandisa shokolan, and then answer mkhawne komisa ku va receive proper legal advice, and yeah, vala ku yisa mhaka leyiwa a court, stating that the fight is not only about themselves but also about protecting vulnerable individuals who cannot defend themselves against online bullies. In overall yi rila ku komisa example mkhawana kwalano hambileswi ti-rules of justice ti nga slow, mara ku fika makumu swi ta humelela. Okay, hayi a swi ta vonaka. Continue Gagash hi twa ku i ri timhaka tingani. You can bring the best of the best of the best. I will bring the best of the best of the best as well. I don't mind losing anything, man. Ni munhu wa ta so ni ta yimela swo tiya leswi swa ku huwa n'wi byela u ya liva kwala xawela mi ta n'wi byela kwala va Mamelodi. That's a swo tiya ni lava swa ku huwa man. I need something concrete. When they're tarnishing my business there, talking nonsense about me, and zangni ekta nchumu no miyela. Loko me se ni vulavula va tsutsuma va tindla ti-active va tlanga va hlenge tibuku. Unfortunately, ni go to one provide proof ya swona guys, because account leyi ni koti ku yi access tani leswi mi nga swi vona. Fika hi vuphukuphuku ni fike hi ku ni smart. I'm where I am because I'm smart. It's not like not I vuphukuphuku kumbe va ri ncini ni te hi swibelani la ni nga kona. No, Mandla Magoro, thank you for 100 stars. So you must learn to nkarhi wun'wana it's good to respect other people, even if it's talking nge ku pfuni hi nchumu ti dyondzisi ku hlonipha vanhu van'wanyana. Vanhu vo sungula loko ni retaliate la, the next thing they want to rush they go around painting my name. Loko ni xiyani munhu a ni sunguli vanhu vo sungula loko va sungula loko ni retaliate, then they say Gagash is a bad person. Hey, this one says a lot, talks a lot. Hey, this one 1 2 3. Sunguri whatever ni sungula na business ra mina, I've never written anything. Ilo a sungula tsara swo swa hikwala a byele mara a swi boha kwihi. Loko se mina vulavula ka munhu u tsutsuma a koma komisa a tindla xitetemba la aya a tsutsuma a tisa n'weti nga ku maloyara ya na weri wexe sweswo ni nga swi hakelaka na maloyara ya n'hweti na n'hweti na kwala ndlwini loyara ni fumbini. So I have no time ya sweswo. Loko u ri na something concrete you bring it. Ni ta lava swi swa ku va swi khomekile. A wu se va na something swi khomeka. Why was slow video? What's happening? Album, let's go and stream the album. You go on Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon, Vainini, Shko, Fambani, Extraten Semutamina. I got this section. Gagash wa go mesa an EP. Mga search you all over YouTube everywhere. What's happening here? You kona everywhere la mhleketa kona the platforms hinkwato yi kona. You can go and stream it. Futhi la ka YouTube swi olovile, ni master team swi tiva. Playlist already ni yi endlini, mo search kwala mo Gagash 2025 EP songs yi ta huma, and you can stream it. Mi vula ku hi ku na ku mi twisa ku yini, a ni a judge tin'wana ti-artist se na hi nkarhi wo a ta judgiwa na yena hi twa ku n'wina mi ri yini tinsimu ta yena and stuff like that. Sesi wa ku byela ku a retracta swi tikombi na ku kahlekahle nyimpi leyi yi sukelele ka this video clip ku na phati yin'wana yi ni bayisaka ni ta tlhela ni vulela swi ni bayisaka kona, but ni twi na ku loko ni yi langutisa mhaka leyi yi sukele ka this video clip hi kona a byeliwa Gagash xi fika a retracta ti-claims ta yena, laha hi nga fiki hi twa Gagash a fika kombisa mahungu lamawa la ka live leyi. Before ni nghena ka leswi ni ta mi byela swona issue ya ti-influencer and all those things, but ni mo ni sungula ni pfuke namuntlha ni lo pfukanyana hi left nyana tshame ni vitaniwa kun'wana kwala xawela lani va ni vitana va ku hayi i fane a ta a ya hubyeni a ya tengisiwa ku tengisiwa timhaka ta ku ri why a ku vanhu lava n'wi zondaku a va hi va ri ya mintlhamu va ri mimpfundla swi loko i undermine tiko
Imagine va ku ni andamana tiko ani tiko hinkwaro ri le ka Facebook na ku mani hlamula lava ni va hlamulaka ka Facebook, but some people who saw an opportunity ya ku ri hayi this guy eta tikomba a ri na mali eta n'wi humesisa mali fana vitaniwa a ta kota ku accounta. Van'wani va ngungumela hi le sayitini va mafanele va ri va mafanele un'wana wo komanyana wa ntimanyana un'wana wa ku bihanyana ko kwala a ngungumela hi le masayitini a endla tikholo mina ni ta ringeta ku vulavula na i vulavula yini tiva yini we hi ku swi ku tsandzeni lo tshama kwala xa wela lo yimela swi project swa tiko loko va ku ni fanele ku va na progress hina va yini mfana wa mfana tshikaka ku tirheni nonsense. Tala mbilu ngopfu loko munhu a lava ku ta abuse ti-powers. Hina va community, hina va forum, hina va fonyomo, tshika ku ya ntirhweni. So lo ni kuma ni ri munhu wa ku ni a ni nga ri na ti-problem ta mina. Loko a mo ta mi nga tangi kahle a wu ta swi vona ku loko va ku munhu wa na ku pfa misbehave va vulavula swi swa njhani. You don't know me. So bari no fika ni twisa ku a swiphukupuku swi tele emisaveni. Rin'wana ra hala Mamelodi rin'wanyana ra xirokoma ra xitingana xa centimeter ri hamba ri tsalatsala swilungu kwala yaleyo section lawa of course u boha ku mukhawana mara a ni to ku yi pfule njhani like case ya kona ku ni twini ku vita a nga ri vulangi yo nyika ti-references. Okay, va tshama na ro kwala vo kanto kwala sandiside ro hambi ro fika kuma xiyindlwana kwala va Mamelodi a ti tshamela a hamba a tsala tiparagraph tin'wana ta swilungulungwana swin'wanyana swin'wana swa le Mamelodi kwala ri tsala you know we as community leswo swi nga ku komisa i koma na mihleketo that's you're an opportunist. This guy can't disrespect us. Loko ni twa va ri pfuka na mpundzu a ya ku jimeni kwala mani i jima yini ra mali nyika van'wani space fana mani va nyika van'wani space i jima swini ra mali swi na mixaka kagaxi i jima yini ra mali a wu lava ta hatla ifa fana mani nyika van'wani space a wu na you have nothing to offer on the ground, useless. Vabayizango vanhu van'wani va ngungumela va tilomba na timali va ta n'wina ku hani loyara ni rana hala tlhelo ni na funeral parlour ni masiku leri a ni yima na wena se cool nonsense. So people don't be opportunists. I mean and stuff like that. Koko lexi le ku ni tekeleni a ni tiku kahle va referensa in terms of which post unless if hi ta khale the post ta kona a ni koti ku twisisa kahle unless if hi vo mafanelo leswi a ni la ku vula swo swi le ku ni confuse nyana ku ni la ni vona ku va ku vitera kona ku nga ri mafanelo la ku ri masingita mukhawa swi le ku ni bayiseni nyana ka that section, but mhaka ya recent ya ha ku vuya kwala unless va vuyise mhaka ya khale sort of swa ni bayisisa a ni na ku hemba ka this section mara mhaka ha swi twisisa ku yi fambisana leswi le xawela leswiya. Mara the whole ideology very yi surrounda mhaka liya yi nga tshama yi humelela ni gagasha dele ntiko a swi lava no hisa resort nga ri loyi a fikeriwe na ri n'wi fikerini ntiko a nga nghena no gugula wa nga nghenangi lawa mara no ku a tsemakanya okay i fike landeleni leyi hayi le ku lungufala mara la ku beda ngopfu hi side ra hala so i mhaka yi surrounda mhaka leyiwa kahle leswi ni la mi kota ku swi twisisa. So no bayisa kwala ka case leyi ku ri a vo pfula hi leswi swa khale nyeni na hikuva na i khale a kha chinga gagaxi maybe a nga ha chingeni minkarhi leyi ya khale a na ha koti ku swi rikhola kahle mhaka ku na yin'wana kambe ka video clip but by far recently ni vona tetiwa ni ku gagaxi munhu wo tshama ka chinga minkarhi yin'wana na hi swa tipolotiki maybe kun'wana loko no swi kuma yes nga kota ku swi referensa but for now ni vona swi for now vana mhaka leyi yeah let's go gagaxi. Oh, before vi ya ka live by the way a tsala na post yin'wana a tsala ku loko ni twa ve ri a va eni ri ka Power FM swi ri yikulu yi tsandze na maloyara se yi le ka radio swi ri i twa ingaku ni wa tolo or ni lo tumbuluka ni tlele na mabotsi ni fana na yena a nga tlhariha tolo xaka ra n'wina ra lexawela i ya malembe hi mpele leswi of course a fika tsala swona kwala and stuff like that. Okay, let's go gagaxi. My name is Gash Lamaswidi Lamani. I'm the biggest boss in the game. So, magai kulu abalun wala ta prove, wala lokwa kalwa na Lamaswidi wala ku prove, you'll never win. Imple ilwa ku ilwa nyimpi ngwana, ilwa nyimpi ngwana ku ngelung. Tlanga la kule, ilwa nyimpi ngwana le kulungu. Ai wana umuntu osungula by the way. Umuntu osungula. Ntelo ngofu, ngotelo ngatraya kwala ndlela ngata indlela. Tele ngofu wa tele tef de mata umuntu osungula basoli batambe mitele wena ntsena mitele ngofu umuntu osungula ku swi endla so you can go on.
ya malembe himpela Tumele Marvin K akuteka 99 stars lama sweetie, you're the biggest boss in the game. Nikombela lava ngo Bini album nikombela mina Sandrati stars. Lava ngo album ya wena lama sweetie tola kahle. Not album ngo EP ya so hileswo guys since ku hi yena Gagashi kombisa ku yo sukeriwa ka leyi case swi tikomba na ku maybe kumbexana hi mukhawa na fika yi nga pfulangi case a ti fika ti copana kunene hi ku twisisa ka mina a ni na ku swa dependa ku i manga sungula xo karhi sort of loko se ti kha ti pfula demand a ni ya yi Gagashi nga pfulangi so a ni se fika ya yi nga pfuleki a ni minkarhi yin'wana swa ndla mi kuma ku a yi pfuleki letter of demand swa dependa na munhu i tsarise ku yini swilo so it's a complicated one hi ku na hi Gagashi kombisa ka va copana unfortunately na ha proof ya swona so ni kombela ku leyi mhaka ni yi tshikisa sweswi since verile ti-code a hi tshikiseni sweswi hi vona ku yi ya kwini a ni na proof ya kahle ya ni hlupha yana mhaka leyi hi ku ngwenya hala mukhawa ni mi kuma ku a nga hi munhu loyi hi kota ku va hi kha hi n'wi landzela since na loko hi kha hi cheka akhawunti yi va yi pfalekini so hi leswo guys loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe walo ntirho wa wena kombela u yi komba i nghena kwala ndzeni i teka nhundzu leyi u yi lavaka o mana yoho hayi butiskoko ya ma vona ku va hi tshovela njhani nghena kwalani butiza kwalani na kwalani u swi ku hi nghena njhani no ala ndzeni